Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kumshi benta banwan ra ya jingkho jingsuba hasnong hathau ka Sam Khamti Foundation kala bai pisa daga bapanshna artali gi painkhana paitba hagasnong lumshiap ya ki bala ple paitba do ba sambor lang dingdo ubala long kum ukongsan hagani gasngi haga jing ple ya gani ga jaka lait bar paitba lasak hilang do rangba snong jogasnong lumshiap uba AP khongphai ka president joga sengkenthei lumshiap ka kong M Pathau u Presiden ka seng samla u samla krau perkhat mensong lembat kinong song snong. Semua sumai takti. Mengenai sepak ini toilet bentaru tolong buat ibasam berbor ilong ibri bayi yang di snong sini. Tujuan kaiman kapor ke office long ka dor snong. Tengok ibasam long na yang bagi nasional ada ke toilet intai public toilet. Di yang aipor tu di port masam di election ke komiti yang ada kunong ini benar kam min ship position bagi ini saja nak panggil yang di toilet di hadir tu di port masam itu lalong di wilayah inspect ini saja kamu bunsi di wilayah sana di na ship yang ada bagi let di kerpa yang di nongsong yang di paiba baru khot kunong kami ini toilet bagi kita penonton hok ya kan bagi kita so kumula kajongi nama ba kande kita bentor juki om batang katu dia por saya ke toilet ada pergi mau ada pergi siap pergi mana le dusman ka belum jadi dia so try ini benya so ye hiru kuma ye yang sinong kono kamar ketiga ba dia juga sinong pinyari pinya sumareka de ngamla kanta sungu ibasam ibaman kapor hi mulai tangga ke ni ke bagi you. Banyak sports club ru beta arais nam ila jurang kan bak sports club. Kan bagi su ke jindon kam jungi wati ki jersey ru ila ai ni la boot ki set ila da sabi gi tingin la ai kam la ayu i. Ti bat wanget kam ni ke nok songyo ru. Kumbai lai da patun kho ni kayo. Bagi ni nak ta si ni. Nganget definition kya yang ni ke kho kayo. Tantam kini kinong di ya kabam katinglay. Mata kayo makhoy kumut kinong bam di bon ki manwan bam. Rela na pia bread chaklian na mapinong to iba sipon ni pikir nga ni plastic ni to di klat dium iba pia di sya hangni pia bread. Nai kato kalau kapenisi hi ta jo fi. Wat di break wana baru matrai kinong sipon iba kini bam di lada ka khot ka suba kamdon. Tengah kerpa di kitrai dukan baru kau buat kinong songyo hiru, bah kini lum yang langit kita pi baka kalinyot benda ka baru setiap kaya, tinggal orang hiru iki try kali iki banyak kalinyot, bah pi kinyot bah kila pelang nayo, sobha berkit, tinggal kerpat jori pi, bah pi jeli aku jeli subra yang bislong kata. Jadi kini pengirap hiru, ya kini ka public toilet bah pi yo penginyo play mentah. Kami gampang irang masnong manhe kami cemde iriam untuk election kalau ada pernah kan dia Henry kedai corporate social responsibility program CSR program juga Sam Khamti Foundation te pilai hilin bang Sam Khamti Foundation di branch di Saudi sectors di branch ke sport sector di branch ke agriculture sector di branch ke health sector bertangsian idangnya branch ke education sector dah kabangi play gitu tuition class ang tiap pun sorba kabanirap kena school kepada kilong ye ki bakam jenjah ibu langut kinoingkai ban kita yaki kena iba wat tuition namanta ka subject ka maths ka science te ngila exam se class 12 science su namanta ka mathematics ka physics te hak bay di bakani ka public toilet bagi ni pli menta prabna man suai makne na wan ni marbangai le diru ngamnen ida hadi bisi syong dukan te ngasuthu ba jing koridor jongka pankhana jong toilet Amar lalakad ikamariang ifinay, pimbansi hapi laki ikan diri nung day na.
Te wingi ngi sutu bina asyong dukan ila dia ngi sutu ka jikoror jong public toilet ba kanora lightly ki jimentoy kabenikong ya kawara ya ka jingkut kabaar kawara ya ka jing itenat bat kabalay bat kapakongsan ya kawara ya ka jingsuk ingi ginong syong dukan bat iki baka may taksi te hakri kenti ngakwa pensay bahay peace pon kata ka CSR naman nga idan par kay ginong panya snong ni la idan na girang ba snong la idan na isang sama snong na rin isang long kami te ka corporate social responsibility program kadai kata ka scheme kapa baro kini kiba try business kamtam kini business kibahe kidai ban contribute lang kidai ban ay lang siya ka imlang kasalang pai kan IP nuksay berit baru kait ka business jungi kasam kamti yang tihi ki customers jungi yang tihi kidai bai kibanakan ki area nag area no mensong kapentor pa kalum shop kalanggerding itu ay kibajuan ka business jungi hi kidai bai kibanakan ki area takadaw ismo baka di ka kamrang ka jungi pa ya kay ka pi na pan kiwingi ka business ka jungi ngiring ni rap ipi ka ibuar binila ha ka jingan kam jong snong ti dingma tagi dawi bagi juira pipi nakapur hak may day ka Lumshak Sports Commercial Club marka club kada naka second division ni sutu kajing nakam jopi ade ka ba bun iba gin suap tang naki jingira tangi nantay bangin suyelum tang nakasnong pamday ka besok dealing ba ka ba CSR program jong ka Sam County Foundation pi syami haman kisnong ni juira bangin ay ki justice ni juira pipi bangin ay ki sporting equipments te lingba ini jing ai jimut ijonga lakin tu ipi par kai kina punya snong am tang ni kani snong lu sha pang ni ndrei gbon kina punya snong bagi hapan tip has pamka CSR namar ki business ki behe ki wan apa jelai jongi dadang ya kran lai state si polum snong ibon ki cement plants ki bawan ni kran apa berlihat ibon ki industrial estate ki bawan nanti ibon ki factories ibon ki industries te ya kani ka CSR ki jukhen ya annual turnover jong tu ka business house jong tu ka factory ne jong tu ka cement plant bakadan ka certain percentage kala mandai si percent ni percent jong tu ka annual turnover ka jong ki bakin hak on contribute syaki snong ki thau contribution ning ba ka CSR kawan be yakilai benta kabenikong do kani kani sanitation ba ngaira BP di ba ka kadalang hirup CSR jong ka BPCL nang ni ta pendap chu na ladiru bakun kam janai chu ketika sapitag di bisna ka bahya te hakadyang ka sanitation iju IP kalikit nyot bat iki public toilets ilang ta kawan sa ka health sector ning ba ka CSR ka health sector kumangi julia man ko puan si organize kitigi free medical check up camps bala dapin pa bale kituru di IP ka option of nyot di ambulance berpusuk hakapang kustom tibat ka balay bat ka pakongsan ia kadai ka sports ka PPE bros ka tu ni promote kading bahag CSR jong ka business ka jongi ti ngamnon bakaran buktin show apor ikla ni bingin yo badi pleno el public toilet ti kumbangin chu pintu biang hi sa isiet kay ka bang itmu naman ta ka babha ti ni kwilin ti bagi bapanan kam ya ka toilet room kinai sendang bah bat ka ju ka por am ta makon wanra ka jingkoy ang snom atray kan generate employment hiru nai iwe armon ang ti pinan kam may ibrio kiban penkhoi pensuba dengan try ke toilet su kembali ke bangin su use free matry kan ndai bangi hapan siu tidak katui ke bangi dum nang tuhi lalong no ngiyo ban penbet penbiang iki ban penkhoi yak ti toilet ana juga por kayo ikan tay monthly income jongki tangatahi kulesh bon kulesh hajar bon ikam pocket biang snong hi desi ding ai berat tang bai di ba paksan pada bersyong everything start semua humble beginning mo tingi community ba kita ki projects ba pidang itu nakalian snong hakani ka jaka ba kinong ki basiso lot tingi nislang sudi berat it mah nislang woo sok tang song dukan mah ba sinai